ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Чун ҳамешагӣ барномаи иттилоъотии пайғом манзури шумост. дар толори кохи фарҳангӣ ба номи Олим Бобоев бахшида ба рӯзи кормандони агентии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши минтақавӣ таҳти унвони дар ҳамбастагӣ бар зидди коррупсия муқовимат менамоем баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. ҳар сол санаи 9 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия таҷлил мешавад. ба ин муносибат дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент бо ибтикори шӯъбаи минтақавии агентии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии Зарафшон мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки доираи васеи кормандони мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту муассисаҳо, ҷавонон ва дигар қишрҳои ҷомеа ҳамоиши минтақавӣ таҳти унвони дар ҳамбастагӣ бар зидди коррупсия муқовимат менамоем баргузор гардид. ман Шарифзода Моҳира донишҷӯи коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент мебошам. Коррупсия яке аз масъалаҳои мубрами имрӯзии тамоми мамлакатҳои ҷаҳони муосир ба шумор меравад. дар аксари кишварҳои ҷаҳон амалҳои коррупсионӣ, ришватситонӣ ва тамаҷҷӯӣ ба як зуҳуроти нангин табдил ёфта боиси ташвишу изтироби ҷомеаи ҷаҳонӣ шудааст. коррупсия падидаи хеле хавфнок ва нангин мебошад, ки боиси вайрон шудани низом ва пешрафти аҳли ҷомеа мегардад. обрӯву эътибори ташкилоту корхонаҳо ва роҳбарони онро аз байн бурда, боварию эътимоди аҳли ҷомеаро ба сохторҳои давлатӣ коҳиш медиҳад. рӯзи ҷаҳонии мубориза бо коррупсия далели он аст, ки ин масъала глобалӣ буда аз тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал меорад, то бар зидди ин вабои аср дастаҷамъона мубориза баранд. ман Азиз Муродова Мижгона донишҷӯи курси сеюми донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мебошам. дар ҷаҳони муосир дар қатори дигар зуҳуроти хавфнок аз қабили терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашадор ва дигар муносибатҳои мубрам ин коррупсия мебошад. коррупсия ва масъалаҳои ғайрикоррупсионӣ ба иқтисодиёти кишвар, некуаҳволии миллат, ба ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд зарари зиёд расонда, нобоварии мардумро нисбат ба давлат ва ҳукумат зиёд мегардонад. мубориза ва муқовимат бар зидди ин падидаи номаътуб аз ҷониби созмонҳо ва ташкилотҳои бонуфуз аз ҷумла Созмони Милли Муттаҳид дар мадди аввал меистад. 9 декабри соли 2003 дар шаҳри Меридаи Мексика конференси байналмилалӣ роҷеъ ба коррупсия эълон карда шуд, ки дар ҳамон лаҳза 9 декабр ҳамчун рӯзи мубориза бар зидди коррупсия эълон гардид. ман Мустафоева Гулсанам донишҷӯи курси 1 факултети таърихи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мебошам. имрӯзҳо коррупсия ин яке аз масъалаҳо ва проблемаи байналмилалӣ мебошад. барои мубориза бурдан ба ин бисёр чораҳо андешида шуда истодаанд. барои ҳар яки мо зарур аст, ки ҳамчун як шаҳрванд бояд дарк намоем, ки барои мубориза бурдан бар зидди коррупсия дониши кофӣ ва маърифати ҳуқуқии баланд доштанамон лозим аст. дар ин ҳамоиш раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, раиси ноҳияи Айнӣ Равшан Раҳимзода, раиси ноҳияи Кӯҳистони Масчо Хайрулло Бобозода, прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода андешаву мулоҳизоти хешро пиромуни муқовимат бо коррупсия арзёбӣ намуда изҳор доштанд, ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста аҳли ҷомеаро ҷиҳати тақвияти муқовимат ба коррупсия ва амалҳои ғайриқонунӣ ҳидоят мекунанд. пешвои миллати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, коррупсия дар қатори дигар зуҳуроти хавфноки ҷаҳони муосир асосҳои давлатдориро суст карда садди роҳи инкишофи ҷомеа мегардад. мубориза бар зидди ин падидаи нангин ва паст кардани он ба самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. дар ҳамоиши минтақавӣ сардори шӯъбаи минтақавии агентии
давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии Зарафшон Насриддин Низомзода бо як суханронии пурмуҳтаво баромад намуда аз ҷумла таъкид кард ки мубориза бо коррупсия яке аз авлавиятҳои сиёсати иқтисодӣ дар саросари ҷаҳон буда дар ин самт бо роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон корҳои зиёде анҷом дода шуданд. аз ҷумла қабули қонун, стратегияҳои муқовимат бо коррупсия, таъсиси ниҳоди назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия далели мӯътамади сиёсати давлатӣ дар ин ҷабҳа мебошад. дар ҳамоиш ба ҳозирин наворҳо оид ба хатари коррупсия бо имиҷи ниҳодҳои давлатӣ намоиш дода шуд. аз номи ҷомеаи шаҳрвандӣ устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Гулпарӣ Шарифова сухан гуфт. дар поёни ин ҳамоиши минтақавӣ барои ҳамкориҳои судманд ва муқовимат бо коррупсия роҳбарияти шаҳру навоҳии минтақаи Зарафшон, прокурори шаҳри Панҷакен бо сипосномаҳои агентии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. дар доираи 16 рӯзи ҷаҳонии мубориза алайҳи хушунат аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо ташкилоти алгоритми нав семинар гузаронида шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. ҳамасола дар тамоми ҷаҳон аз 25 ноябр то 10 декабр маъракаи 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат доир мегардад ки ҳадаф аз он ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба мушкилоти умдаи иҷтимоӣ бахусус зӯроварӣ дар оила ва бартараф намудани мушкилоти иҷтимоии оила мебошад. дар ин радиф шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди алгоритми нав бо иштироки занону бонувони фаъоли шаҳру деҳот зери мавзӯи барои хотима додан ба зӯроварии рақамӣ нисбат ба ҳамаи занон ва духтарон муттаҳид шавед. семинари омӯзишии иттилоотӣ баргузор намуд. намояндаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди алгоритми нав Шаҳноза Зарипова суханронӣ намуда қайд намуд ки ҳадаф аз баргузории семинари таълимӣ ба шумо фаҳмонидани зӯроварии рақамӣ, роҳҳои пешгирии он, тарзи муҳофизат кардани маълумот ва ҳисобҳои шахсии занон, шаклҳои таъқиби онлайнӣ мебошад. ҳамзамону дар идомаи суҳбат ӯ ба иштирокчиён фаҳмонид ки ҳангоми гирифтор шудан ба чунин ҳолатҳо онҳо бояд аз куҷо кӯмак бипурсанд ва чӣ тавр худро муҳофизат намоянд. ҳадафи дигари баргузории ин мулоқот пеш аз ҳама хотима бахшидан ба хушунати хонаводагӣ ва зӯроварӣ нисбати занон, баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва маърифати ҳуқуқии занону бонувон мебошад. мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замунӣ низ ба сухан баромада таъкид намуд ки мо кӯшиш мекунем то ҳама занони шаҳри Панҷакент ҳаёти бидуни хушунат дошта бошанд ва хушбахтӣ дар ҳар як оила ҳукмфармо бошад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. идомаи ин мавзӯъ мутобиқи нақшаи кории шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъияти занони Шарқ дар доираи 16 рӯзи бидуни хушунат дар оила чорабинии иттилоотию маърифатӣ таҳти унвони дарахти умед баргузор гардид. طبق نقشه کاری شعبه کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند در همکاری با تشکیلات جمعیتی زنان شرق اوید به 16 روزی بدون خشونت با اشتراک زنان و بانوانی فعال راهبران ساختارهای داخلداری دولتی آموزگاران و دانشجویان در تالار خرد کاخ فرهنگ شهر به نام اولین بابویف فورم تحت عنوان درخت امید برگزار گردید.
мақсади асосии он баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, таҳкими фарҳанги муколамаи оилавӣ, ҷалби ҷомеа ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва дастгирии занону духтарон ва хотима додан ба хушунати хонаводагӣ ва зӯроварӣ нисбати занон мебошад. Директори ташкилоти ҷамъияти занони Шарқ Абдушаҳидова Моҳинисо суханронӣ намуда қайд намуд, ки мо бояд занони фаъол ва дар ин ҷо ки ҷавонон ҳузур доранд иҷозат надиҳем, ки нисбати мо дигарон хушунат намоянд, зеро ҳаёт бидуни хушунат ва зӯроварӣ зебо аст. Инчунин сармутахассиси шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр Ҳабиба Ёрова Бобо Калонова муҳайён нозир оид ба пешгирии зӯроварӣ дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳр Худоёрова Нориниссон номзади илмҳои педагогӣ собиқадор, Исоева Дилфуза сардори маркази ҳуқуқи психологии низоми дил ва омӯзгори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Ҳақбердизода Дилором суханронӣ намуда дар бораи хушунат ва зӯроварӣ дар оила, пешгирии он ва ҳангоми дучор шудан ба чунин ҳолат ба куҷо муроҷиат намудани занонро гуфта гузаштанд. Ҳамзамон қайд гардид, ки дар ҳар як оила бояд ҳамдигарфаҳмӣ, меҳру муҳаббат ҳукмфармо бошад то зиндагӣ зебову хуш бигзарад. гузориши Мартава Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. бо мақсади истифодаи самаранок ва баробари об дар водии Зарафшон лоиҳаи ташкилоти фонди Оғохон муаррифӣ гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. дар дораи татбиқи лоиҳаи фонди Оғохон дар шаҳри Панҷакент технологияҳои оббиёрӣ, оби нӯшокӣ ва санитария дар минтақаҳои водии Зарафшон муаррифӣ гардид. дар ин чорабинии мушовири лоиҳа Фаррух Шоимардон ҳозиринро бо бозёфтҳои арзёбӣ бозор оид ба истифодаи самаранок ва баробари об дар водии Зарафшон шинос кард. дар маросими арзёбӣ вобаста ба тақсимшавии гурӯҳҳои корӣ саволу ҷавоб сурат гирифт. коршиноси техникии лоиҳа Сулаймон Сулаймонов ба ҳозирин дар бораи бозёфти арзёбӣ бозор вобаста ба маҳсулот ва хизматрасонӣ санитарӣ маълумоти муфассал дод. атрофиёни ин масъалаҳо ба саволҳои ҳозирин масъули ин лоиҳа ҷавобҳои мушаххас доданд. мушовири лоиҳа Ғаффорзода Баҳром изҳор дошт, ки бо пешниҳоди технологияи замонавӣ сарфаи об дар соҳаи обёрӣ вобаста ба камшавии захираҳои об ва тағйир ёфтани иқлимро тавсияҳои ин лоиҳа аҳамияти калон дорад. атрофи муаррифи лоиҳа натиҷаи суҳбатҳо дар гурӯҳҳои корӣ, нақшаи минбаъдаи фаъолияти муштарак, вазифаҳои ташкилоти идора ва шахсони масъул тасдиқ шуданд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Исмоилҷон Холов. дар ҷамоати деҳотӣ Рӯдакӣ бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми қаламрави кишвар корҳои ободониву созандагӣ бо шукӯҳ идома дорад. дар ин замина дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ низ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони фаъол корҳои зиёди ободонӣ ба роҳ монда шудааст. ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ дорои 23495 нафар аҳолӣ буданд, аз 11 муассисаҳои таълимӣ иборат мебошанд ва дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ корхонаҳои хурди санъотӣ низ мавҷуд ва фаъолият доранд. бинобар ҳамин ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури супоришҳои пешвои миллат президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, мо ҷавонон ва истиқоматкунандагони ҷамоат барои пешрафти давлату ҳукумат барои сари баланд истиқбол гирифтани 35-солагӣ 62 иншоотҳои доир ба 35-солагиро ба итмом расонда сари баланд ба истифода додем. ин ҳама ғамхориҳои пешвои миллат мебошад, ки мо ҷавонон пайравӣ бо дастури супоришҳои ҷаноби олӣ карда барои пешрафти ҷамоат хизмати худро дареғ намедорем. бояд қайд кунам, ки дар рафти корҳои сохтмонӣ раиси шаҳри Панҷакент
عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالخالق خالقزاده سنانور دربار ساکنان دهه بوده تشبث کرده برای فعالیت کارهای ساختمانی مردم را روح‌بلند کرده به کار جلب می‌کردند. شخصا از نام خودم و از نام مردم شرفمند جماعت دهات رودکی منتداری مردم جماعت را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و به رئیس ولایت سول رجب احمدزاده و به رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده میرسانم. من با باوری گفتم میتوانم که مردم شرفمند جماعت دهات رودکی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با سری بلند پیشواز میگیرند. در دایره نقشه چهاربینی‌های جشنی یک قطار انشاءات‌های مهم اجتماعی و خواجگیداری مورد استفاده قرار داده شد. با دستگیری صاحبکاران وطنی در مرکز جماعت بوستانسرای نو میدان ورزشی و گوشه سبززارکنی بنیاد گردیدند. این اقدام‌ها نه تنها سیمای دهات را زیبا می‌گرداند بلکه برای جلب جوانان به ورزش و فراغت سالم نیز امکانات فراهم می‌آورد. در اساس دستور سپارش‌های اساسدار وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات رودکی نیز در قطار دیگر جماعت‌ها در شهر دهات پنجکین کارهای آبادانی با مردم دوام دارد. به مناسبت جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه‌ها کارهای آبادانی منفرش کردن راه‌ها وسیله نمودن راه‌ها بنیاد انشاءات‌های اجتماعی دوام دارد. خصوصا در دهه 90 که سالهای سال مکتب کهنه وجود داشت با تشبث مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر مکتبی سه آشیانه زمانوی ساخته شده ایستاده است که در آنجا کار ادامه دارد. مرکز سلامتی دهه 90 هم که در حالت صدمه قرار داشت امروزها بنای سه آشیانه آن در عرصه اتمامیابی است. در دهه مرغیدر باشد میدان پرچم ملی و بنای ورزشگاه ساخته به ایستاده است. همین را باید قید نمایم که تا به امروز در حدود جماعت 61 انشاءات‌های جشنی به مناسبت جشن بزرگ 35 سالگی استقلالیت دولتی به ایستاده داده شده. در دیگر انشاءات‌ها کارها با مرام ادامه دارد. با باوری کامل گفته می‌توانیم که ساکنان شرفمند جماعت دهات رودکی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای بی‌نظیر استقبال می‌نمایند. ساکنان جماعت با حس بلند وطن دوستی و منتداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کارهای جمعیتی و آبادانی فعالانه شرکت می‌ورزند. هر یک خانواده کوشش دارد سهم خود را در زیبایی محل زیست خود گذارد، نوابسته از آن که با نشان دادن درخت، سفید کردن جویبار یا تازه کردن کوچه ها باشد. با تطبیق این نقشه ها جماعت دهات رودکی امروز سیمای نو پیدا کرده است. راههای نو و هموار روشن، بناهای زیبا و محیط زیست تازه گردیده مردم با روحیه بلند به استقبال جشن بزرگ 35 سالگی استقلالیت دولتی آمادگی می‌بینند. من این روزها تحت غمخواری و سرپرستی سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای سزاوار تجلیل نمودن 35 سالگی استقلالیت دولتی در تمام شهر و ناحیه‌ها بناهای زمانوی ساخته شده ایستاده است. یکی از این بناها قصر پهلوانانه که در دهه مرغیدر جماعت دهات رودکی تحت در سرپرستی حکومت شهر و دستگیری به واسطه صاحبکاران و مردم دهه بنا ساخته شده است. ما باور داریم که این بنا با شرایط حاضر مطابق باشد و در آینده برای نسل نورس در این ورزشگاه و برای جوانان، برای خردسالانی که در همین جا به واسطه ورزش میکنن آب تا میآورن و در آینده در سطح شهری و ولایتی و اینچنین در سطح ریسپوبلیکا برآمد نموده نام دیار را بلند میبردارند و ما از سرپرستان و از آنهایی که در بنیاد کردن همین بنا سهمگذاری کرده ایستادند منتداری خود را بیان میکنیم و از حکومت شهر هم منتدار هستیم که به واسطه آماده خبر گرفته و اتمام رسانیدن این بنا کمک خود را دریافت نمودند. در مجموع کارهای آبادانی و سازندگی
дар ҷамоати деҳоти рӯдакӣ далели равшани сиёсати хирадмандонаи давлат ва ҳукумати кишвар буда шаҳодат медиҳад ки ҳар деҳа ва ҳар сокини кишвар бо ҳисси ифтихор аз истиқлолият барои фардои дурахшони Тоҷикистон саҳм мегузорад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом бахшида ба 75-мин солгарди шоири шинохтаи адабиёти муосири тоҷик Камол Насрулло дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакен конфронси илми амалӣ баргузор гардид. бахшида ба 70-мин солгарди шоири халқи Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Камол Насрулло дар китобхонаи мутамарказонидашудаи ба номи Убайд Раҷаб бо иштироки роҳбарони китобхонаҳои шаҳру деҳоти Панҷакен таҳти унвони шоири ваҳдатсаро конференсияи илмиву адабӣ баргузор шуд. Сармутахассиси шӯъбаи фарҳанг Саидов Умарҷон конференсияи илмии адабиро ифтитоҳ намуд. Мирзоқул ва Фарзона китобдори китобхонаи марказӣ дар бораи ҳаёт ва фаъолияти шоир маъриза кард. шоири ватансаро Камол Насрулло 25 декабри соли 1950 дар деҳаи Панҷҷойди шаҳри Панҷакен зода шудааст. маълумоти миёнаро дар мактаби миёнаи рақами 6 ба номи Абдусалом Деҳотӣ деҳаи Қойсар қарор гирифта соли 1971 факултаи филологияи донишкадаи омезгории давлатии Душанберо ба итмом расондааст. баъдан корманди радиои тоҷик, моҳномаи Машъал, маҷаллаи Садои шаҳр, роҳбари дафтари тарғиби адабиёти иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ солҳои 1986 то соли 2013, муассис ва сардабири моҳномаҳои кӯдакон Чашма ва Радник будааст. соли 2013 муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъин гардидааст. нахустин чакидаҳои хомааш аз соли 1967 дар матбуоти давлӣ чоп шуда дарак аз зуҳури ҷавоншоире умедбахш овардаанд. баъдан ашъораш дар маҷмӯъаҳои Навбонӣ, Барги Зулф, Нидои шаҳидон, Гузаргоҳи дил, Номаи боли кабиртар, Нома ба офтоб, То даме ки лонаҳо гарманд, Тоҷикистонро дигар қисмат накун, дар фурудгоҳи як таманно, Ҳаросӯи нигоҳ, Рӯҳ ба меҳроби ватан, Зангӯлии фарёд, Ашки сабеда, Поиск путӣ, маҷмӯъаҳои гуногуни дастҷамъӣ ва маҷаллаву ҷаридаҳои бонуфузи умуми иттифоқиву ҷумҳурӣ ба таб расидаанд. аз ҷониби иштирокчиёни ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фирӯғи субҳидонои китоб аст ва озмуни ҷумҳуриявии ҳофизхонӣ аз ашъори шоир Камол Насрулло порчаҳои шеърӣ қироат карда шуд. шаҳри ори ориёни Панҷакен, хоки поки сухдиёни Панҷакет, остонат остони ростон, достонат яштҳои бостон. ای وطنی سوخته نم نمی باران وسی مژده ده ای انجمن رحمتی رحمان وسی دشت فراقی عظیم در پسی سر ماند جانی به جان آمده باز به جانان رسی با خون جانی خیشتن پرورده با نمی اشکی نیهانی خیشتن پرورده ما با یادی تو به سرها جبر دوران زیستیم با خیالت دردها در زیر دندان زیستیم به صبح گلی رشنایی کشادم برای حیات سخن نهادم به هر نفسی شیما گفتم آرام این لنگ ما را فیغات تو بیدار تاجیکستان ای خانه بختم ای عشق من ای مهر جانفزا هر جا روم دل با تو میماند من با توام تا هستم میرسم به آخر نام انسان به عمل است نشانی او نه گفتگو بلکه عمل است هر آن که پاک رود از راه راست و قلب مثل صبح جاویدان است شاعر بازار صابر درباره کمال نصرالله شاعر که با عشق بیدار کرد به آتشین سخن دلها را کمال نصرالله تو و شعرهایت چون نوری سحر روشن و بخشند در بیت‌های حیات بجوشد مثل بهاران در کوهستان. برای اشتراکچانی کنفرانسی علمی و ادبی بخشیده به 70مین سالگرد شاعری
ادبیات معاصر تاجیک استاد کمال نصرالله برنامه فرهنگی نمایش داده شد. در پایان کار کنفرانسیا سروری کتابخانه متمرکزانیده شده شهر پنجکند با مولای و زرینه مقصد اساسی کنفرانسیا را بیان نموده قید نمود که سهم این شخصیت شناخته در ادبیات معاصر تاجیک خیلی کلان است. در خاتمه از جانب ماموریت کتابخانه متمرکزانیده شده شهر پنجکند اشتراکچیان آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است طاهرزاده رفشن و اشتراکچی آزمون جمهوری حافظخانی بابای و محبت را با سپاسنامه و تحفه قدردانی نمودند. گزارش دلشاد حلیمова و طلبشاه تاشف. با اقدام شعبه معارف شهر پنجکند یک گروه سابقه‌داران ساحه مورد عیادت قرار گرفتند. در پیروی از سیاست انسان دوستانه و خیرخواهانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شخصان سخاوت پیشه و تندرست به خاطر دستگیری شخصان نیازمند جامعه و سابقه‌داران کمک‌های خود را دریغ نمی‌دارند. شعبه معارف چون انانه همه ساله یک گروه سابقه‌داران ساحه مکتب و معارف را به خاطر گرامی داشته قدر و مقام آموزگار عیادت نمودند. نماینده شعبه معارف برنو اشیر و یک قطار آموزگاران سابقه‌داران ساحه مکتب و معارف صدای و حلیمه جرقل و صباحت احرار و رعنا را عیادت نموده به آنها مواد خوراکه و تحفه های خاطروی تقدیم داشتند. هر یک از سابقه‌داران ساحه مکتب و معارف لحظه از کار و فعالیت خود یادآور شده عهد تربیت نسل نورس سخن کردند. ما وظیفه‌دار هستیم که آموزگاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی را باز هم بیشتر دستگیری کنیم و منزلت و آبروی آنها را در جامعه بلند برداریم. سابقه‌داران ساحه مکتب معارف تحت نظارت شعبه معارف چون هر وقت قرار دارند. گزارش دلشاد حلیمова و طلبشاه تاشف. یک از کارمندان و سابقه‌دار مقامات سود دلبرای میرزافوتیرова از عالم درگذشت. مراسم جنازه و دفن او در آرامگاه سرمنزل شهر پنجکند برگزار گردید. در جمامد ماتمی و مراسم جنازه اطلاع داده شد که روانشاد دلبرای میرزافوتیرова 1 آگوست سال 1949 در شهر پنجکند چشم به عالم هستی گشوده پس از ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 و آموزگاه آموزگاری شهر پنجکند فعالیت خویش را همچون آموزگار آغاز نمود. روانشاد سال 1974 دانشگاه دولتی جمهوری تاجیکستان را با اختصاص حقوق شناس و دیپلم اعلی ختم نموده فعالیت خویش را در مقامات ادوکاتورا و سود آغاز بخشید. سال 1982 شادروان دلبرای میرزافوتیرova همچون مدیر مصلحتگاه حقوقی شهر پنجکند فعالیت نموده از سال 1987 تا سال 1990 رئیس سود ناحیه عینی تعیین گردید. همزمان از سال 1992 تا سال 2001 به وظیفه سودی شهر پنجکند تعیین گردیده در این وظیفه های پرمسئولیتناک خیلی خوب و با سر بلند فعالیت نموده از سال 2001 تا لحظه های واپسین عمر همچون مدیر مصلحتگاه حقوقی شهر پنجکند فعالیتی پرثمر داشت. بینندگان عزیز و ارجمند در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.